Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno sučeljavanje Radio televizije Vojvodine. Moje ime Aleksandra Popović i ovog 5. avgusta pričamo o tome kada će biti ostvarena osnovna ljudska prava ljudima koji su proterani sa svojih vekovnih ognjišta pre 20 godina, koji su novi dom u velikoj meri pronašli u Srbiji i u Novom Sadu. Dakle, kada će im biti vraćena imovina, kada će im biti vraćeno poljoprivredno zemljište, kada će ostvariti pravo na penzije, na povezivanje radnog staža, dobiti svoju deviznu i dinarsku štednju. Brojna su otvorena pitanja. Nećemo se baviti time zašto do sada to nije urađeno. Zanima nas da čujemo kada će biti i šta je realno moguće sada učiniti po tim pitanjima. Dobroveče, gospodo. Dobrodošli u studiju Radio televizije Vojvodine. Sa nama večeras gospodin Dragan Crnogorac iz Vukovara, saborski zastupnik SDSS-a i predsjednik zajedničkog veća opština. Večeras u sučeljavanju gospodin Miodrag Linta, narodni poslanik i predsjednik koalicije udruženja izbeglica. I vama dobrodošlice, gospodin Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije. Pričamo o realnom životu večeras. Danas vesti iz Novog Sada. Pre, ako se ne varam, mesec i po dana je Skupština grada donela odluku konačno o dodeli placa za izgradnju 265 stanova za izbegla lica. U najavi je još 250 stanova. To je ono što ti ljudi realno mogu očekivati vrlo brzo, je li tako? Gospodine Linta, gradnja bi mogla da počne. Jeste, prvo želim da se zahvalim gradonačelniku Vučeviću i gradskoj vlasti što su pokazali senzibilitet i razumijevanje i nakon dugo vremena jedna gradska vlast je na zasjedanju Gradske skupštine na odluku da se predeli jedan plac u naselju Veternik za izgradnju 265 stanova. Ja sam lično zamolio gradonačelnika Vučevića da odmah vidimo da se obezbedi još jedan plac za gradnju 250 stanova. Kada će gradnja tih stanova početi? Pa će vas, da, kažete. Gospodin Vučević je obećao da će u najkraćem mogućem roku da se donese odluka na Skupštini grada Novog Sada za gradnju 250 stanova u naselju Futog. Tako da bi imali gradnju 265 stanova u naselju Veternik i 250 stanova. To je nešto više od 500 porodica. Jeste. Otprilike na osnovu evidencije koja je rađena u Povereništvu za izbjeglice, to je neka brojka oko 500 porodica koji se izjasnile za opciju izgradnje stanova. Inače, otprilike procena je da bi javni poziv za izbor 265 porodica trebao da se raspiše najkasnije do kraja oktobra. Mi smo imali jednu tribinu pre mjesec dana u naselju Veternik iz više razloga. Tu su bili predstavnici komisarijata na čelu sa gospođom Ivanom Ćurko i ona je također potvrdila da bi taj javni poziv trebao da ide do kraja oktobra i onda bi u tome procesu bilo izabrano 265 porodica i nakon toga bi krenula izgradnja 265 stanova. Dobro, tokom večeri, odnosno tokom emisije ćete objasniti zašto tek sada, 20 godina posle, a mi ako se slažete na samom početku da čujemo gospodina Milorada Pupovca koji je u ovom momentu u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci gde je u toku program, to je u nekim medijima nazvano kontra Oluja, ali smisao manifestacije je potpuno drugačija. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci u toku je slušanje ispovesti 5 žena, 3 Srpkinje i 2 Hrvatice koje su izbegle. Dakle, one pričaju o tome kroz šta su sve prolazile tokom ratnih strahota, govore o tim ratnim stradanjima i to su neke autentične istine ljudi koje smo imali i na našim televizijskim programima da slušamo ova 2 dana. Gospodin Pupovac je pre odlaska u Rijeku razgovarao sa nama i evo generalno šta on kaže o tome kako dalje posle dana sećanja, posle komemoracija s jedne strane i posle proslava sa druge strane, odnosno u Hrvatskoj. Slušamo ga. Pa ukoliko se nastavi ovako kako je krenulo, a to je da Hrvatska slavi samo pobjedu, a Srbija stavo žaluje, onda će se dogoditi to da će ovi datumi biti krizna mjesta u odnosima između Hrvatske i Srbije. Koje mjesto će blokirati državnu suradnju, političke odnose i suočavanje sa tim što se stvarno dogodilo u ratu. I suočavanje s tim koliki je čiji
doprinos tome što se dogodilo. I suočavanje s tim što je potrebno uraditi da bi i hrvatsko i srpsko društvo postala društva koja neće biti žrtve rata, koja neće biti zatočenici politika sjećanja koje će ljude dijeliti i istovremeno društva u kojoj će se posvećivati pažnja tome kako ljudi žive, tome koji su njihovi problemi i tome da ljudi ne odlaze iz Hrvatske i da ne odlaze iz Srbije. Oluja je jedan paradoks. Slavi se odlazak, slavi se Oluja iza koje stoji odlazak 250.000 ljudi. A istovremeno Hrvatskoj iz dana u dan nedostaje sve više i više ljudi koji bi predstavljali društveni potencijal, koji bi predstavljali ekonomsku snagu hrvatskog društva, slično je nažalost i sa Srbijom. I umjesto da se usmjerimo na to, da vidimo da je vrijeme da prestanemo ratovati i ratovati politikama sjećanja i da se usmjerimo na to da zaustavimo propadanje naših društava, mi pokušavamo naći oslonac u nečemu što nažalost ne služi na čast nama, Hrvatima i Srbima. Evo nas ponovo uživo u studiju Radio Televizije Vojvodine. Gospodine Crnogorac, šta je realno što vi možete uraditi u Hrvatskom saboru? Dosta je teško da mi bez ikakve pomoći možemo da uradimo neke značajnije stvari, iako ovih proteklih ne 20 godina, nego nešto manje od kako učestvujemo u političkom životu Hrvatske, dakle, pre svega mislim SDSS, tamo negde od 1997. 1998. godine, a pogotovo posle 2000. godina. Mi smo pokušavali da uvrstimo ove programe, da povećamo sredstva u proračunu za obnovu kuća, za kupnju stanova. Na neki način da pokušamo da osiguravamo uslove da se ljudi vrate u svoje kuće, u svoje domove, u svoje stanove, da se izgradi infrastruktura i tu bih rekao da je najbolji period bio negde tamo između 2006. i 2011. godine, kada je dosta toga učinjeno. No, međutim, mogu da kažem da smo očekivali još pomoći, međutim, nismo uspeli da završimo kao što svi vrlo dobro znamo. A ova pitanja, kao što ste već prethodno spomenuli, recimo oko davanja parcela ovde u Srbiji, ovoga regionalnog stambenog programa, za nas znači da ti ljudi koji će ovde biti rešeni, najverovatnije se neće nikada vratiti u Hrvatsku. Ali oni ostaju onda ovde? Oni se integrišu u Srbiju. Danas je mnogo bilo govora o tome kako se trebaju njima osigurati uslovi da se vrate. Dakle, svi tih 250.000 ljudi ili koliko više da se vrate u Republiku Hrvatsku, dakle, na svoju imovinu, u svoje stanove kao bivši nosioci stanarskog prava. Međutim, na ovakav način tretiraće se da su oni rešeni i da su odlučili ostati u Srbiji. Teško da će se ikad više vratiti u Hrvatsku. Zato što Hrvatska država im to ne omogućuje. 80.000 katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta je oduzeto, 40.000 stanarskih prava, 50.000 ljudi potražuje za ostale penzije, više hiljada ljudi potražuje staru dinarsku deviznu štednju, hiljade ljudi ima i dalje rupe u zakonu, rupe u radnom stažu, zbog toga 20 godina je već prošlo i oni su naterani da se do kraja integrišu ovde. Pa ja bih rekao da su politike te koje su na tome radile godinama, pogotovo 90. godina. Početkom 2000. godina bilo je poruka da se ljudi ni ne vraćaju, da ne sređuju svoje imovinsko. Inače, do rata, u pogotovim delovima Dalmacije, Like, Banije i Korduna, zemljišne knjige nisu bile sređene, kao što je to recimo bilo u Slavoniji. I većina toga se vodila, što kaže, dedovi su radili i to je sada pružilo mogućnost Republici Hrvatskoj da se upiše kao vlasnik te imovine, dakle, vlasništvo Republike Hrvatske. Ono što smo mi videli godinama da je s jedne strane i Republika Hrvatska svojim zakonima, a sa druge strane i odavde su dolazile poruke nekim ljudima nemojte da idete tamo, ali to su vaša prava, oni to vam moraju da vrate, itd. Mnogi su sa tim razmišljanjima i ostali. Oni koji su se vratili možda u prvim godinama, tako kažem, neki su rešili ta svoja pitanja. Međutim, mnogima
nažalost, je ovo po meni jedini put da ostanu i da, odnosno da reše svoje pitanje ovdje u Srbiji, jer se i dalje boje vratiti u Hrvatsku. Gospodine Grginovi, su tačni ovi podaci koje sam iznela? Jesu, podaci su tačni. Celu tu oblast karakteriše činjenica da su prava tih ljudi ostala u Hrvatskoj, a da su potrebe ovdje. I to je, ja bih rekao, sva suština. Dakle, jako se teško pristupa osnovnim pravima u Hrvatskoj, a volja o ostanku ili povratku može biti samo izbjegličina. Dakle, samo tog lica o kome se radi. Ne možemo ga ni na koji način, bez obzira što se raznim poslovima u vezi sa izbjeglicama bavimo. Evo, sva trojica, to mora biti autonomna odluka samog izbjeglica. Prema onome što ste čuli poslednjih godinu dana, recimo, na terenu, kakve su njihove volje i kako razmišljaju, da li je većina njih koji su ovde ostali odustala od borbe za ostvarivanje onih osnovnih ljudskih prava, za vraćanje imovine, vraćanje i... Od borbe, ja bih rekao, nije odustao niko. Ali situacija se odvija otprilike na način da mi pokušavamo da rešimo potrebe. U to se pretvorio i regionalni stambeni projekat koga smo malo pre spomenuli, ali to svakako nije oduzeto stanarsko pravo. Jer samo Republika Hrvatska na celom istoku nije omogućila prodaju stanarskog prava. Svi ostali jesu, samo Hrvatska nije i to uglavnom ne Srbija. I šta je rešenje? Gde vi vidite rešenje? Jesmo li mi sada u pat poziciji? Je li rešenje to što je gospodin Lint ovih dana govorio pisati predsjedniku Evropskog parlamenta? Da Evropski parlament donese rezoluciju o pogromu Srba? Da se obratite i drugim međunarodnim institucijama? Pa gledajte, ovo što je pomenuo gospodin Crnogorac. Znači, u Hrvatskoj početkom 2000. godine, 2001. godine, napravljen jedan konsenzus između glavnih društvenih snaga. Katoličke crkve, političkih partija, braniteljskih udruženja. U smislu, naš je strateški cilj da Hrvatska uđe što prije u Europsku uniju. Da bi ušla u Europsku uniju, mi moramo da uradimo minimuma vezano za te zle Srbe. I onda su upravo što je gospodin Crnogorac negdje od 2000, prvo su morali 2002. godine donijeti Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, znači jedan sistemski zakon koji na papiru... Sprovode li da... Ne, to je mrtvo slovo na papiru. Znači, to je samo jedan segment se sprovodi, dva segmenta vezano za upotrebu ćirilice u javnom životu 0, vezano za zapošljavanje gotovo 0. Znači, ovaj dio vezano za lokalne samouprave, izbor do načelnika iz reda srpske zajednice, do župana, to funkcioniše, ali oni su manje više fikusi, znači koji nemaju nikakve ovlasti, dobio kancelariju, neko ne dobije ni kancelariju i tu postoje, znači forma je zadovoljena, ali nema suštine. I šta se dešava? Oni donose taj Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina da bi se kvalifikovali da počnu pregovore sa Europskom unijom. Dobro, i ulaze u Evropsku uniju među vremenu. 2004. ratifikuju Bečki sporazum o sukcesiji, marta 2004. godine, da bi 2005. započeli pregovore. I to je mrtvo slovo na papiru. Vraćaju zauzete kuće, obnavljaju dio porušenih kuća i uspijevaju da izlobiraju, umjesto da vrate stanarska prava, kao što je to učinjeno u Bosni i Hercegovini, oni nude socijalni program, takozvani program stambenog zbrinjavanja, koji ima dve sistemske mane. Prva je da biste aplicirali za taj program i dobili takozvani alternativni stan, morate dokazati da na prostoru bivše Jugoslavije nemate nikakvu drugu nekretninu na sebi ili da tu nekretninu od 1991. godine niste otuđili ili poklonili. Znači morate ići u katastar u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, doduše u Hrvatskoj će vam oni sami izvaditi. I ako se kvalifikujete da ste znači apsolutni beskućnik, da nemate ništa na sebi, da ništa niste prodali ili poklonili, dobijate šansu da aplicirate da dobijete taj alternativni stan. Međutim, imate drugi problem. Onda dobijete otkupnu cijenu koja je 3-4 puta veća nego što su građani Hrvatske otkupljivali svoje stanove. Recimo, otkupna cijena za građane Hrvatske 90. godina je bila od 50 maraka do 250 u centru Zagreba. Uvijek ističem primjer bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor, koja je u centru grada Zagreba otkupila stan iz koje su protjerali srpsku porodicu Drobac za 256 maraka po kvadratnom metru. Sada, znači otkupna cijena recimo u Sisku, Karlovcu je bila 100 maraka. Sada su otkupne cijene 400-500 evra. Kakav je to program kojim je ok, moj stan je oduzet,
neki Hrvat je dobio pravo da ga otkupi. Pa daj mi sada alternativni stan i daj mi istu otkupnu cijenu da konzumiram svoje stanarsko pravo. Ne, ti nemaš pravo, ti ćeš dobiti samo potrebu da živiš. Jedina povoljna okolnost jeste što je, kažem, relativno niska zakupnina. Ali svaka porodica želi u krajnjem slučaju da postane vlasnik toga stana. Dakle, taj program u suštini je loš i Hrvatska je krenula u taj korak jer je morala, pogotovo 2010. otvara pregovore o poglavlju 23, ljudska prava i pravosuđe, juna 2010. godine i juna 2011. godine zatvara te pregovore, a da gro problema nije riješila. I odmah u budžetima za 12., 13. i 14. godinu drastično smanjuje sredstva za stambeno zbrinjavanje, za ekonomski razvoj tih područja, za obnovu porušenih kuća, prestaju istrage, prestaje podizanje optužnica. Dakle, vi vidite da stvari imate jednu taktičku igru hrvatskog društva, dok zatvorimo pregovore o poglavlju 23, onda imamo jednu stvar gdje, nažalost, učestvuju i bivši režim Borisa Tadića, i tu smo se mi razišli i sa predstavnicima Srba u Hrvatskoj. Mi prikupimo 80.000 potpisa podrške peticiji izbjeglih prognanih Srba i tražimo da 12 ključnih problema budu tema razgovora dvije države i kažemo snažno smo za to da Hrvatska što prije postane član Europske unije, ali pod jednim uslovom, da obezbedi poštovanje temeljnog europskog načela. To su ljudska prava i vladavina prava. Nažalost, bivši režim Borisa Tadića i čelni ljudi Srba u Hrvatskoj staju na sljedeće stanovište. Ajde da mi prečutimo na te stvari, pustimo sad tu peticiju, tih 12 problema, tih 70.000 potpisa, ajde da mi Hrvatsku podržimo, pomognemo u njenom lobiranju u Briselu, evropskim predstavnicama. Kad Hrvatska postane punopravni član Europske unije, onda će iz znaka zahvalnosti pomoći rješavanje ovih problema. Hrvatska, završavam, 1. jula 2013. postaje punopravni član, a 2. septembra 2013. počinje antisrpska kampanja u Vukovaru, koja traje do dan danas. Evo, gospodine Crnogorac. Položaj Srba u Hrvatskoj prividno, završavamo, od 2001. 2002. do 2012. 2013. je relativno povoljan. Od 2013. kad uđe u Europsku uniju kreće kampanja i ono malo što su radili, prestaju to da radi. Zašto je tako? Zašto za vas nije bilo prihvatljivo tih 12 tačaka, je li tako, za koje gospodin Linta kaže 70.000 potpisa bilo prikupljeno? Pa ja bih rekao da ne mogu potpuno se slažem sa gospodinom Lintom iz više razloga, a pre svega iz činjenice da ne mogu da gledam samo Europsku uniju kao mesto rješavanja svih problema. Dakle, nije Europska unija mesto rješavanja svih problema. Gde su ove godine, koje vi ste rekli sami, 20 godina je prošlo? Hrvatska je aplicirala za Europsku uniju, vi ste rekli, 2004. godine. Šta je bilo do tada? Zašto dve države nisu krenuli to pitanje da rešavaju mnogo pre? Ja mislim da rešavanje problema između Hrvatske i Srbije... Ja kritikujem. Znači, rešavanje problema između Hrvatske, pogotovo izbjegličko pitanje, pitanje izbjeglica i prognanika, prioritetno treba da rešava dve države. Jednom pametnom politikom i Srbija pogotovo mudrom politikom. Znate, Republika Hrvatska kroz ove programe koje ste vi spomenuli pomaže i obnovi povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu. I to izdvaja znatna sredstva za to. I ne samo kuće i stanove. Prave se i fakulteti, prave se medicinske ustanove. Mislim da smo, nažalost, kroz ovo proteklo vreme i možda čak i u ovom periodu o kojem govorimo od 2004. ili 2005. i 2006. godine, mogli zajednički da napravimo još više stvari. Imamo li mi vremena da sad tražimo odgovore na ta pitanja zašto nismo, a mogli smo 20 godina posle? Evo, zašto recimo... Ja samo govorim o ovome što ste rekli što sad. Ja ne vidim samo rješavanje ovog problema Evropske unije. Čak po mom nekom mišljenju, ja sam nedavno sam bio i po mom iskustvu teško ćemo to pitanje uopšte da nametnemo Evropsku uniju. Zašto recimo... Zato što Evropska unija se bavi pitanjem Roma, pitanjem diskriminacije kod zapošljavanja, a ova pitanja, ja mislim, čak i misli da su rešena i mislim da trebaju da reše, i pretpostavljam da misle da trebaju da reše Hrvatska i Srbije. I zato... Zvaničan Zagreb i zvanični Zagreb i zvanični Beograd. Jeste, apsolutno. Moja neka potreba je da kažem da tu treba Beograd mnogo više da se uključi zajedno sa Zagrebom i da koliko god moguće reše ovo pitanje, kao što je gospodin rekao, dakle,
izbeglice se sami izjašnjavaju. Na koji način Beograd da se uključuje? Gospodin Linta je narodni poslanik. Evo, Na koji način? Po meni isto tako programima podrške ili povratka ljudi u te krajeve. Dakle, u njihova mesta. Pa evo, sad ste spomenuli pitanje imovine. Zašto ne rešimo, recimo, knjige, zemljišne knjige u Hrvatskoj? Pa vrlo lagano možemo, recimo, programom podrške Republike Srbije da ljudi koji moraju da plate tu neke takse, znači treba neko da ode za njih da izvodi istorijske izvatke, dakle treba neko da sakupi svedoke. Teško to mogu pojedinačno ljudi da naprave. Neki se, kao što sam rekao, i boje vratiti i napraviti to. Otići, dakle, u šalter salu i zatražiti te stvari čisto da se ne bi identifikovao kao Srbin, pa da ga ne bi neko diskriminisao i tako dalje, i tako dalje. Kako objašnjavate taj strah kod ljudi koji je prisutan da se potpišu, recimo, ćiriličnim pismom u Vukovaru? U Vukovaru toga nema toliko. Mislim, molim vas, sad kad već pričamo o tim strahovima. U Vukovaru nema toga toliko zato što je u istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnoj Srbiji, dakle, provedena integracija, ljudi su ostali u svojim kućama i tako dalje. U drugim krajevima Hrvatske ljudi su otišli. Ali ne sprovodi se u cijelosti Ustavni zakon o pravima manjina. Sad, što se tiče Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. I u drugim opštinama Vukovara. Ustavni zakon je postojao i pre njegovog usvajanja 2002. godine. Tada se zvao Ustavni zakon o nacionalnim zajednicama i pravima nacionalne zajednice. 1997. godine Republika Hrvatska je potpisala, još tada Tuđman je potpisao deklaraciju, konvenciju o zaštiti prava nacionalnih manjina, gde se obavezao da će da donese novi zakon, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Pre toga, 2000. godine, donešene su dva zakona, to je zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma i zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. A tek 2002. godine Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Zašto se ne sprovode u punoj meri? Zašto se upotreba ćiriličnog pisma ne sprovodi kako je Ustavni zakon propisao? Evo, pitam gospodina Crnogorca, ajte molim. Evo ovako, dakle, nije samo neprimjena zakona o jeziku, pre svega u zakonu o jeziku i pismu, pa Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, prvo došla u pitanje u gradu Vukovaru. To moram da vam kažem. Dakle, došla je u onim opštinama gde Srbi čine više od 50% stanovništva, recimo ulasku u mesta stanovanja, dakle mesta gde Srbi žive skoro u 90%. Nije 50%, nego 33%. Ne, ja kažem preko 90% u opštini. Mi smo mnogo oko toga polagali, da tako kažem, truda i dan danas je tako i kao što vidite borimo se. Mi smo u Hrvatskoj, mi se borimo za ta prava. Da nema nas, ko bi se borio za ta prava? Dakle, da nas nema u postotku koji je 30, sada Vukovara 34,87%, znači, tu smo, ostali smo. Ko bi se borio za ta prava? Pretpostavljamo da bi bilo... Vi sad odgovarate gospodinu Linti koji vas je prozvao da samo figurirate na tim mestima. Gledajte, da mi figuriramo, dakle, mi ne bi vjerojatno ništa ni tražili. Dakle, učešćem i u lokalnoj upravi, dakle, ne možete samo da gledate naše učešće u najvećem zakonodavnom telu. Zakonodavac odradi svoj deo posla, to je donošenje zakona. Dakle, treba da primeni to lokalna samouprava. Mi smo već 2009. bez obzira na popis stanovništva, izmenili statut grada Vukovara. Kada gradonačelnik koji je došao iz reda SDP-a nije hteo to da primeni. Sada se promenila do duše situacija, sada je gradonačelnik... Oni su to iskoristili u političkoj kampanji, da bi dobili veći broj glasova. I mi se nadamo da će, Ustavni sud je presudio, čini bi se 17. ovog meseca saseda Gradska skupština gdje mora da izmeni statut grada. Vi ste videli da smo mi u Saboru na neki način izborili, ako ne primeni, da će doći do raspuštanja Gradske skupštine uopšte. Znači, ako ne dođe do toga, vidit ćemo šta će biti 17. Najvjerojatnije neće. Vjerojatno će doći do raspuštanja Gradske skupštine, bit će novi izbori, ali će poverenik koji bude došao primeniti zakon direktno. Hvala gospodine Crnogorac, nego prosto mislim da većinu ljudi zanima zašto ta stečena prava ne mogu da ostvare ni dan danas. Zašto su propali projekti poput recimo Razvojne banke, koja je jedno vreme neka razvojna banka osnovana da bi se omogućili jeftiniji krediti ljudima koji žele da se vrate u Hrvatsku. Ja ću vam reći da danas sam isto čuo jedan stav koji me onako dosta me pronašao, da tako kažem, u razmišljanju. Taj čovjek koji je rekao, to je recimo da čak i kada je trebala kao jedan od svedoka potpisnika da garantuje da se provode prava iz Evropskog sporazuma, koji može da se primeni na ceo područje Republike Hrvatske, a između ostalog iz toga su izvučene i izmene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i zastupljenost u ovim izvršnim telima. Dakle, u tom delu
se očekivalo je da Srbija bude ta koja će da prati sprovođenje Erdutskog sporazuma i svih aneksa koji su potpisani. Ja znam da to vama sad zvuči neverovatno, možda niste nikad ne čuli, ali hoću vam reći da Erdutski sporazum je nešto slično kao i Briselski sporazum. Ja sam predsjednik zajedničkog veća opština, a na Kosovu bi se trebalo formirati zajednica srpskih opština. Vidite tu da postoje neka paralelizam i neka logika stvari. Dakle, i od tog vremena još je ipak se očekivalo da u nekim stvarima imamo i mi podršku, ali na način da Beograd i Zagreb mogu da sednu, a ne da dve strane budu skroz odvojene. Mi u ovom trenutku teško ćemo imati Može li se neku više od logističku ovoga što trenutno imamo, gospodine Getinov? Pa pazite, 20 godina nije kratak period i polagati nade u neko bilateralno rešenje u ovom momentu mislim da baš i nisu naročito ostvarive. Kako je malo pre rečeno, dok su Hrvati pregovarali 23. i 24. bio je moment da se jače pritisne i tada je rađen zamjenski stanovi, tada su rađene obnove, tada je sve rađeno. Kako je gospodin Linta malo pre rekao, sada su budžeti skresani i sve je to smanjeno. Gledaj čuda, sistem Ujedinjenih nacija kroz UNHCR kaže nema više izbjeglica. Zašto nema više izbjeglica? Mi danas de facto imamo 26.000 izbjeglica iz Evropske unije. A i to, Jer Hrvatska je Evropska unija. Dakle, mi smo jedina zemlja na svetu koja ima izbjeglice iz Evropske unije. Jer pokušaj brisanja deklarativnog statusa nije prošao, jer je to autonomna stvar svake zemlje, pa smo se mi tu oštro suprotstavili. Rešenje ovih problema je sasvim sigurno u Bečkom sporazumu, u sporazumu o sukcesiji, u aneksima G i E, jer se oni tiču maloga čoveka i njihovih prava. Dakle, tu treba pritiskati. To je ono, gospodine Linta. Presaviti tabak, kako predlažete? Da, moram da kažem još jednom. Od 2001. do 2011. 10 godina je bilo velika šansa da tadašnji režimi u Srbiji, zajedno sa čelnim ljudima Srba u Hrvatskoj, pokrenu suštinski dijalog o rešavanju svih ovih problema. Mi ih formulišemo kroz naših 12 ključnih problema kroz našu peticiju i samo tražimo, kažemo, apelujemo 2010. na Evropsku uniju i tražimo pomoć čelnih ljudi Srba u Hrvatskoj i tadašnjeg režima Borisa Tadića da se ne da saglasnost da Hrvatska zatvori pregovore o poglavlju 23, ljudska prava i pravosuđe, dok se ne pronađu pravična i trajna rješenja tih problema. A strateški interes protivnih Srba šta jeste? Pa evropska Hrvatska. Pa Hrvatska koja će ući u Evropsku uniju, ali ne na način da gro problema nije riješila. Šta se dešava? Umjesto da nas režim Borisa Tadića podrži, oni nas ignorišu. Umjesto da nas podrži gospodin Pupovac, on daje izjavu 2011. gdje kaže ovo što traže udruženja, to je nerealno. Naš je cilj da Hrvatska uđe u Uniju. Kad uđe u Uniju, onda će te probleme rešavati. Mi smo rekli da je to politička glupost. Znači, kako da damo... I to su neke crvene linije. Mi smo svjesni ovdje, protjerani Srbi, da Srbi u Hrvatskoj, povratnici u Hrvatsku, moraju da prave kompromise, moraju da budu institucijama, moraju da sarađuju, ali postoje neke crvene linije. Kako se može dati saglasnost i lobirati u Briselu, Berlinu 2011. godine da Hrvatska zatvori za vreme predsjedavanja Mađarske 30. juna 2011. pregovore o poglavlju 23, a imamo Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina gdje se kaže u svim opštinama i gradovima gdje je učešće nacionalne manjine preko 33%, mora se obezbediti upotreba ćirilice i srpskog jezika u javnom životu. Mi imamo 23 lokalne samouprave, 21 opštinu i 2 grada, Vrbovsko i Vukovar, gdje je učešće Srba preko 33%. I tamo, nažalost, znači dvojezični natpis. Evo sada prvi put, pre par mjeseci u opštini Donji Lapac, to je jedna od ove 23 lokalne samouprave, su uvedeni dvojezični natpisi na početku i na kraju mjesta. Prvo od 23. I sada mi dajemo saglasnost da Hrvatska zadovoljava standarde, a nije sprovela Ustavni zakon. Druga stvar, zapošljavanje. Ustavni zakon jasno kaže, ako je učešće nacionalne manjine 15% u lokalnoj samoupravi i 5% nivou županije,
da je obavezna lokalna samouprava da obezbedi proporcionalno zapošljavanje. Mi imamo po popisu stanovništva od 21 županije, 10 županija gdje je učešće Srba preko 5%. Ta odredba zapošljavanja je mrtvo slovo na papiru. Šta radi Hrvatska? Dovozi činovnike u krajiške opštine iz hrvatskih gradova samo da ne bi zaposlila Srbe. Pa kako sad, ako je uslov Hrvatskoj bio da bi pokrenula proces pregovora s Europskom unijom, morala je donijeti taj zakon 2002. Nešto je ona htjela. To je bio uslov. I sada mi dajemo saglasnost i ne bunimo se, a s druge strane imamo da Hrvatska, da je jedan od 6 službenih jezika u Vojvodini hrvatski jezik. Da je po našem zakonu o pravima nacionalnih manjina osnov da bi nacionalna manjina konzumirala svoja prava, da ih ima 15% u stanovništvu opštine ili grada. U Hrvatskoj je 33. Imamo 11% Hrvata u opštini Subotica. I normalno konzumiraju Hrvati svoja prava, imaju jezik, dvojezične natpise, a ima i 6% manje u odnosu na zakon. Dobro. To sada govorite, izvinite gospodine Linton, propuštenim šansama 2011. godine. Pa, i sad imamo problem. Šta mi 2015. augustu mesecu možemo da uradimo? Imamo sad problem, moramo to da kažemo što imamo problem. Imamo problem što 1. jula 2013. Hrvatska potpisuje ugovor, odnosno, 9. decembra 2011. potpisuje ugovor o pristupanju, formalno, i tad je priča završena, i tada Brisel gasi reflektore nad Hrvatskom. I sad imate činjenicu, na prilike, evo, najslikovitije. Imate selo Lopova poznatoga, koji u nekom trenutku izlobira da je dobio pečat na papir da je postao pošten čovjek i sada on uči komšije poštenju. Imamo prilike sada Lopova zvana Hrvatska, koja sada uči i kaže sad ćemo mi učiti Srbiju, Bosnu i Makedoniju o poštovanju ljudskih prava i pravosuđa. Vrhunski cinizam i licemerje. Nama je samo žao što su čelni ljudi Srba u Hrvatskoj tu pristali. Mi smo očekivali da gospodin Pupovac kaže sljedeće. Mi ne dajemo saglasnost. Neka Evropska unija zatvori pregovore, ali čelni čovjek Srba u Hrvatskoj nije dao pečat. Hvala. Odgovorite gospodine Crnogorac, pa ćemo drugo pitanje. Ja ne znam, da li vi stvarno mislite da Srbi u Hrvatskoj imaju toliko moć? Gospodine Crnogorac, ne damo saglasnost za zatvaranje. Što se tiče zatvaranja, odnosno što se tiče ovoga posla, obnove, povratka, regionalnog stambenog programa... Ne, govorim 2011, ne damo saglasnost za zatvaranje Poglavlja 23. Ja govorim, dakle, o ovim stvarima koji idu i dalje. Dakle, Hrvatska se obavezala da će programe, regionalni stambeni program, da provodi dokle god bude bilo zainteresanih lica. Ima li zainteresovanih lica? Ima li dovoljno novaca u tom programu? I u tom procesu je bio produženi rok za prijavu osoba koje dočinim do 31.8.2000. Šta vredi kad su u budžetima za 12., 13., 14. drastično smanjeni? Pazite, regionalni stambeni program ovisi o donacijama stranih država. U najvećem delu. Što se tiče Republike Hrvatske, vi ste u pravu. Pre 2 godine, recimo u tom delu koji se nalazi u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, taj proces je jako loše išao. Mi smo tražili da se ono izizme iz tog ministarstva i oformljen je državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Da li imamo poboljšanja? Dakle, izdvojena su značajna sredstva i krenuo je regionalni stambeni program pre nego što je krenuo u Srbiji. Dobro. Primjena toga. Što se tiče dela iz kojeg se kupuju stanovi za bivše nositelje stanarskog prava, u ove godine je povećan. Ja ne mogu da kažem da je to možda došlo povećanje sredstava u budžetu Hrvatske zbog toga što je hrvatska vlada to htjela, nego pre svega zato što smo mi to tražili. Pored tog povećanja od 10 na 50 miliona kuna, tražili smo i tražimo sve godine da se završe pitanje elektrifikacije onih mesta koja su još uvijek ostala bez struje. Ne, ali je u periodu do sada potrošeno preko 250 miliona kuna. Ostalo negdje oko 35 miliona kuna se završi elektrifikacija za ta sela. Ono što mi želimo i radimo na tom i što želimo da znači mi ne želimo da se zatvaraju razgovori između Beograda i Zagreba, pa da to rešava Europska unija. Mi smo uvek, kao što vi sad govorite, znači uvek se išlo da Hrvatsku pritisne neko treći, pa da onda sedne sa Beogradom, pa da se dogovore oko nekih stvari. I to je uvek tako išlo. I oko vaše inicijativa koje govorite, vi vrlo dobro znate da mi od početka radimo na mnogo tih tačaka. Na mnogo stvari koje ste vi tu postavili, mi to radimo još od 1990. Crvena linija bila 2011. Da li mi, kao predstavnici Srba u Hrvatskoj, smatramo da Hrvatska zaslužuje da zatvori pregovor ili ne? Samo to, politički stav. Da, ne.
Vi ste rekli da. Zašto mislite da je crvena linija 2011. godine? Zato što tada su reflektori upaljeni i kaže Brisel, da li je Hrvatska ispoštovala Poglavlje 23, koje se zove ljudska prava i pravosuđe. I vi kažete da, ne. Dobro. Vi ste rekli da, mi smo rekli ne. Hrvatska se obavezala da će i posle ulaska u Europsku uniju nastaviti dalje s tim Mogu da vam sada odgovorim, izvinjam se, samo malo molim vas. Novembra 2011. godine Hrvatska potpisuje pristupni ugovor i tamo se obavezuje da će poboljšati položaj Srba u Hrvatskoj, da će procesuirati ratne zločine, da će sprovoditi ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Šta je od toga bilo? Evo. Položaj Srba u Hrvatskoj je pogoršan. 2012. 13. 14. nije pokrenuta ni jedna istraga, niti podignuta jedna optužnica za zločine protiv Srba, a ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i dalje je mrtvo slovo na papiru. Dakle, svjesni smo svi bili, ako damo saglasnost Hrvatskoj, mi, čelni ljudi Srba u Hrvatskoj, ako damo saglasnost da zatvori pregovore, Hrvatska će to potpisati, ući će Europsku uniju i sad će reći, sada krećemo sa antisrpskom kampanjom. Da preostalim Srbima u Hrvatskoj kažemo, gospodo, ili se asimilujte, ili se iselite. Dobro. Hvala gospodine Linta, jasno nam je zaista. Gospodin Crnogorac je odgovorio šta ćemo mi danas. Rekli ste za ovaj fond za zbrinjavanje, stambeno zbrinjavanje, šta je sa zaostalim neisplaćenim penzijama, šta je sa neisplaćenom štednjom, šta je sa ljudima koji imaju problem sa povezivanjem radnog staža, ali im radni staž nije priznat tamo? Pa znate kako, mi imamo pravo da budemo ljuti i da nekim stvarima ne budemo zadovoljni, ali ovo što je gospodin Crnogorac rekao je nepobitno. To je tako. Regionalni stambeni projekat je prvo krenuo u Hrvatskoj i krenuo je u broju u skladu sa iskazanim potrebama. Druga je stvar, i ja potpuno razumem gnev gospodina Linte. Dobro, to je tako bilo i tako smo počeli diskusiju, ali kompletna atmosfera u Republici Hrvatskoj nije zgodna za povratak. Tu je problem. Zato je odziv mali. Mi imamo 50.000 održivog povratka u Hrvatsku za 20 godina. Naš povratnik je stariji od 65 godina. Zašto? Zato što nema posla, zato što nema struje, zato što nema puta, zato što nema dožupana, zato što nema nikakve uslove. To nije slučajno, ja se slažem. Ja se slažem da nije slučajno, ali je nažalost tako. Da li je Hrvatska pomoć svoje grilo zadovoljila da zatvori pregovore o ljudskim pravima i pravosuđu? Pa po mom mišljenju nije, ali je... Evo i tu stavljamo tačku. Šta je sa platama, šta je sa penzijama, šta je sa štednjom? Veliki napori se u tom pravcu ulažu, pomaci su mali. U najkraćem. Onaj period od 1991. do 1997. i za ostale. Za ostale penzije. Primjer, kad je Hrvatska postala član Europske unije. Novembra 2000, mi između Srbije i Hrvatske imamo 6 međudržavnih grupa. Ratne zločine, nestala lica, sprovođenje sporazuma o zaštiti manjina, penzije i kulturna dobra. I granice 6, hvala. Radna grupa za penzije. Novembra 2013. godine, 4 mjeseca poslije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, održava se posljednji sastanak radne grupe za penzije u Beogradu. I kaže se, naša strana inzistira da se konačno pitanje riješi. I konstatuje hrvatska strana. Mi bismo izrazili spremnost da to pitanje riješimo, ali sporazum o socijalnom osiguranju nas onemogućava da postignemo sporazum o isplati zaostalih penzija. Dogovaraju se da do kraja februara 2014. godine hrvatska strana dostavi nacrt novoga sporazuma o socijalnom osiguranju koji bi omogućio, tobože, sad ovaj novi, ovaj ne može, da se isplate zaostale penzije. Od novembra 2013. do danas Hrvatska nije se javila, niti želi novi sastanak sa našom stranom, niti je dostavila nacrt novog sporazuma o socijalnom osiguranju. Ali ja bih isto rekao, imam neki osjećaj da su mi koji smo ostali u Hrvatskoj, oni koji se vrate, da su krivi zato što je Hrvatska ušla u Europsku uniju, a da je mi pritom nismo zaustavili. Što se tiče ovoga pitanja penzija, nama je to već davnih dana postalo jasno i mislim da je to negdje krenula inicijativa baš iz Hrvatske, zato što su ljudi vidjeli da im nisu te penzije isplaćene, odnosno celo vreme su te penzije, odnosno taj penzijoni fond koji je nekad postojao, taj fond više ne postoji u Hrvatskoj. Penzije u Hrvatskoj sad isplaćuju direktno iz budžeta i skupljaju budžet, nema posebnog fonda.
Mi smo uspjeli da na početku mandata ove vlade, iako nismo u koaliciji sa ovom vladom, mi smo uspjeli da unesemo to po prvi puta u program vlade, jedne vlade Republike Hrvatske. Vraćanje zaostalih penzija. I dakle, pored ovoga što je gospodin Linta govorio, pored ovoga što je gospodin Linta govorio, a to je sporazum iz 2006. godine koji su potpisali tada državna zajednica Srbija, Crna Gora i Republika Hrvatska, i evo prostora gde može Srbija da traži sve ove razgovore i da znatno utiče, i da pomogne i nama koji radimo na tome neprestano. Gospodin Vulin je nekoliko puta urgirao da se nastavi rad ove radne grupe. Hrvatska od novembra 13. odbija bilo kakav razgovor sa našim ministarstvom rada, zapošljavanja, socijalne... Zašto ne inicirate to na sednici Sabora? Treba na tome insistirati. Mi o tome razgovaramo. Imali smo nekoliko razgovora sa resornim ministrom i dakle, odredili smo jednu radnu grupu koja radi na tome. Moguće je da se, dakle, iz redova stručnjaka Republike Hrvatske, dakle ne govorim sada iz naše zajednice u Hrvatskoj, nego iz Republike Hrvatske, dakle postoji mogućnost da se sa paralelneja izmena zakona može doći do toga. Ono što ja pretpostavljam da jeste politička volja, s jedne strane, s druge strane financijska mogućnost. Jer to su sada enormna sredstva koje trebaju da se isplate tim penzionerima. To što je ušlo u program vlade Republike Hrvatske, šta znači? To znači da smo mi po prvi puta otvorili to pitanje u Hrvatskoj da se spremni da se suoče. Republika Hrvatska se maltene s tim nije htjela to da prihvati da je dužna to da radi. I tu postoje dve bitne činjenice. Oni tvrde, dakle, zašto oni to sporavaju? Da su penzioneri primali penziju iz parafonda, mi kažemo da nisu. I druga stvar je dokaz Srbije koje mi tražimo da su tim ljudima isplaćivali socijalnu pomoć. Srbija to ne želi da da. Dakle, Srbija ne želi da da uverenje da su tim građanima isplaćivali u to vreme socijalnu pomoć, a ne nikakvu penziju, jer po zakonu, dakle, nema niko pravo da dobija duplu penziju. Zašto, gospodine Gerginov? Pa, mnogo teško pitanje za mene. Dakle, stoji teza o penzijskom parafondu i isplatama u tih 6 godina i tu su svi pregovori stali. Ali vrlo jednostavno. Ako su ti ljudi dobivali socijalnu pomoć za vreme Krajine i za vreme Srbije, na primjer u vrednosti 30, 40, 50 maraka, a tada je penzija, njihovo stečeno pravo, bila 150 maraka, 150 manje 30 je 120. 150 manje 50 je 100. Znači, vrlo jednostavno je utvrditi koliko je bila penzija 91. 2. 3. u Hrvatskoj, a koliko su dobivali za vreme Krajine i poslije jedan manji dio ovdje u Srbiji. Ali šta je suština, ovo što kaže gospodin Crnogorac? Mi smo uspjeli da, kaže gospodin Crnogorac, da uđe u program vlade 2011. godine, vlade Zorana Milanovića, da uđe obaveza rješavanja pitanja penzija. Pa oni su donijeli 2002. ponavljam Ustavni zakon prava nacionalnih manjina, mrtvo slovo na papiru. Ratifikovali Bečki sporazum o sukcesiji, aneks G, koji kaže prava građanima na dan 31.12.90. Krše sopstveni ustav, član 140. Hoćete da kažete da vi ne verujete da će to, da postoji dobra volja za rešavanje tog pitanja? Samo završim. Znači, član 140 Ustava Hrvatske kaže svi međudržavni sporazumi ratifikovani u suverenom Hrvatskom saboru imaju jaču pravnu snagu domaćih zakona. Mi smo samo bili razočarani što naši čelni ljudi Srba u Hrvatskoj nisu iznijeli politički stav i rekli mi mislimo da Hrvatska ne zaslužuje, a vi, gospodin iz Brisela, primajte Hrvatskoj, vi zatvarajte poglavlja, ali mi ne damo saglasnost. 5 minuta je ostalo. A vi radite što hoćete. Postavili ste gostima i to pitanje da li se intimno slažu sa tim ili ne i da iznesu političke stavove svoje ličnosti i to tražili večeras od njih. 5 minuta je ostalo do kraja emisije. Ljudi koji nas gledaju očekuju odgovore na pitanja kada će im biti vraćena devizna štednja dinarska i devizna stara štednja koja im je ostala, kada će dobiti zaostale penzije, da li će ostvariti uopšte to pravo na penziju, šta je sa radnim stažom, šta je sa zemljištem oduzetim i šta je sa ostalom oduzetom imovinom. Dakle, molim vas samo za kraj da mi odgovorite na to pitanje. Na ta pitanja. Mogu ja na neka. Što se tiče radnog staža, to ide i dalje, ali tu ima probleme, tu ima diskriminacija. Dakle, tu ljudi moraju da dođu kod nas, da se posavjetujemo i da im pomognemo u svim tim predmetima i slučajevima. A što se tiče zemljišta, to će ići teško.
pomene na ovakav način, mislim da će oni morati individualno ta pitanja da reše. Dakle, da odu, da zatraže dakle, u katastrima dakle, zahtev da se uknjiže vlasništvo te svoje imovine, da kažem. To je prevashodno neka obradivanje poljoprivredne površine. Tu bi bilo dobro i kad bi Srbija pomogla na neki način logistički tim ljudima. Što se tiče devizne štednje, to je do sad je pitanje, nije baš tako često otvoreno. Ja znam da su neki uspeli to da reše. Sad vidit ćemo kako će to pitanje ide. Što se tiče penzija, i evo, ja sam spomenuo dve stvari. Ovdje stvarno je bilo racionalno da Srbija, evo, što kaže, ako je to njima argument da se brane, evo, da Srbija to... Više puta insistira da se nastavi rad. Da Srbija to, dakle, da da to uverenje da to nisu bile nikakve penzije i nije bilo čak ni 50 maraka, bilo je možda 5 ili 10 ili 20 maraka u to vreme, nego jednostavno da je to bila kao neka socijalna pomoć, da izbijemo i te argumente, da krenemo dalje, jednostavno da se pronađu neka sredstva. Ne znam kako će to Republika Hrvatska da pronađe, verovatno možda uz pomoć Europske unije iz nekog fonda, ali u svakom slučaju mislim da je previše vremena prošlo i nadam se da se to pitanje mora rešiti što pre, jer u protivnom ne znam uopšte da li će biti rešeno. Gospodine Linta? Gledajte, propuštena, ponavljam, velika šansa 2011. godine. Šta možemo 2015. da uradimo u aprilskom mesecu? Reći vrlo slikovito. Mi smo do 2011. bili nismo spratu. Od 2011. Hrvatska je na prvom spratu, mi smo pri zemlju. I jednostavno Hrvatska nema političku volju, nema političke spremnosti. Zašto bi pregovarali sa Srbijom kad mi imamo pečat da poštujemo ljudska prava? Hrvatska želi pregovore na tu temu, Srbija u ovom trenutku ne može ništa, postoje dvije mogućnosti. Jačanje Srbije, približavanje Srbije evropskim integracijama, ulazak u Europsku uniju s jedne strane i pokušaj, kao što mi pokušavamo prema međunarodnim institucijama, ukazivanje na činjenice i apeli na Savet Evrope, OSC i Europsku uniju. Ali znate šta je problem još jedan? Kad smo imali 2011. godine razgovore... Nemamo vremena, gospodine Linta. Evo sad stvarno morate završiti. Francuske, Slovačke, Češke, oni nas kažu dobro, to su problemi. Imate podršku predsjednika Tadića? Nemamo. Podršku premijera Cvetkovića? Nemamo. Pa šta vi hoćete? Nemate podršku svoje matične države, a hoćete svoja prava. Hvala. Gospodine Gerginov? Hvala. Pa gospodin Linta je pitao pitanja, pa ste mu dali reći da... Evo vas, komesarijat za kraj. Danas nas je dočekala ta vest o izgradnji stanova. To je projekat koji je pokrenut i koji će tek da zaživi u Srbiji. Novac je obezbeđen preko komesarijata. Živi, taj da. projekat u Srbiji. Dakle, ja sad mislim za Novi Sad, pošto posle 8 godina je taj plac dodeljen. Srbija, dakle, od 2009. godine, od 1. januara, u pogledu stambenog zbrinjavanja izbjeglica interno raseljenih lica ima tempo od 4,7 stambenih jedinica na dan, računajući godinu na 365 dana. Sa 6 miliona eura budžetskih sredstava, nekih 7 miliona eura iz IPE i 3 miliona eura UNHCR-a, MOF-a, Biroa za populaciju Američke ambasade i ostalih donatora. Da bi problem stambenih izbjeglica u Srbiji sa ovim prilično impozantnim brojem od 5 stambenih jedinica dnevno rešili, treba nam još 17,5 godina na ovih 20 koje već imamo. Iz tog razloga pristupilo se regionalnom stambenom projektu od 2008. godine. 12. je bila donatorska konferencija u Sarajevu. Srbija je dobila 60% tih sredstava, 300 miliona eura sa kontribucijom državnom još 33 miliona, što će dati 332 miliona eura, što će rezultirati sa 17.200 stambenih rešenja za 47.000, nažalost, najugroženijih samo izbeglica od 1991. do 1995. bez obzira jesu li danas u statusu ili nisu. Ja sam inače pristalica operativnog pristupa. Poštujem da neko može da se ljuti i zbog propuštene greške i zbog toga što nije činjeno ili zbog toga što neko drugi nije činio, ali će Komesarijat za izbeglice i migracije u svakom slučaju po prirodi svog položaja pružati pomoć svakome ko u Hrvatskoj ima nekakvo neostvareno pravo, na načine da ćemo to finansirati, na načine da ćemo davati stručne službe, da ćemo sa partnerima u Hrvatskom pojeftinjavati sve te njihove akcije tamo. Hvala vam puno na gostovanju u večerašnjoj emisiji Sučeljavanje. Prijatno večer i svako dobro. Hvala.